Maragobe angia mwancho murigeria bwigeta seni kia Ndizi TV chitarikini 15 umutenyi no mutangani omwaka bwekiri 2023 no kugena kwane bune maragobe yaone gendete gukoira buya lituko lya Jumapili chinga kinaende tumeranire asemesa ya mangana maya Chinsa Ikomi egere nkumanye na raliaya na kwaleganire ase Chinsa chiga ali agendete gukoreka asorogongoro Gusii na isiko ya Gusii lituko lya lero amasabo y'obwamo bw'ekikanisa asensema ya Bomet asegeti kya Green Stadium nigo murai bwense nababwatani korwa Kenya kwanza banyarako babagwikirana asensema yo nagosanga n'abakristo kwiranira Nyasaye ngambi yamono abwaso murai bwense Dr. William Ruto arorekana ko baboli aba MCA asensengima ya Kenya mono korwa asensema ya Bomet banyarako bagokora emirimo eri bachorero twe gochiase chi county cyabo nagotiga mangana mange na kuruwa bokorari boliboganeire wochia ase abaki chikura Ruto yororekana kagechire mono nigatebiri abarayibonsi bali bachorire banyare ko babago kore mirimo eri abairete ase chiabisi ayo kagenda to mwancho murigereria ninchi gukomanya mange asa mangana itamaya ye Chinsa chiribosyo kulenda sebono bali mogenda to gutubwate gwetera senchira ye mitandao na otole Ndizi TV News Digital abona nsemo ya Facebook na bayigo Ndizi TV News asensemo ya YouTube naende nabo tweet @Ndizi TV News koira nande asegeke kekerabosyo egera nkumanya yo munanda mange asenchira yo bwenge Ncheni wankoro kwa Sara Nyarangi Ontita nole tokubwaterana komo korwa sensemo yebimanyererio nigakoro kwa Joshua Auta toya chake korwa se county ya Kisii ase bunge ya Kitutu cha South abu asaba onchoreria bali bago kole merimo yokorosya magena yo bwagachi nigobono babolire serikali ya county ya Kisii na boige serikali nene ko bayinyora nabo onchoreria bake bagendrete kwirwanirira ase amagimabo roboti runo chikoronyora senchira yo boimeki agero muliketu bamangana maya Mildred Momanyi na agendrete korosya roboti uru asenchira yo boikira nukolende chinga kiasanga na gati yabo nigo barenge naya bari kubolia serikali ye county ya Kisii. Majina ninaitwa Farjala Ramadhani, mimi ni mkazi wa hapa Kitutu cha Chinsa na ni mzaliwa wa hapa. Mimi natoka katika jamii ya Wanubi. Hapa ni mahali tunakaa kutafutia kazi yetu. Kwa sasa tumeona badala ya kukaa tunahangaika. Hii kazi tumeifanya kwa muda wa kama miaka miwili na nusu. Tunangangana ni kujitafutia tu kihasolo. Tunatafuta kiangalia material hata tunayotumia ndio ni local lakini tunaona ni afadhali kuliko kwenda kupiga watu kabali. Sasa tunaona tungangane na tuna ujuzi ya kutengeneza hizi vitu, hizi ni maglobe tunatengeneza hapa. Hata hivi sasa unaona tunaendelea kutengeneza. Sisi ujumbe wetu kwa serikali tunaomba ikumbuke wanasoko mjinga hapa. Kama kuna msaada yoyote watusaidie kwa sababu sisi ni wahitaji, tunahitaji msaada yoyote itakayokuja kutunusuru. Murai bwense Dr. William Ruto na babwata nikorwa sobomo bwa Kenya kwanza nigo baikirana asegeti kya Green Stadium me county ya Bomet asama sabo yo bwamo korwa se chikanisa au nenchire mo yokwiraniria nga mbiamono kigima Dr. Ruto yororekana kagechigwa gosekogechigwa no bokoreri bwense mo yaba MCA aiga Kenya niga babolrie banyareko bagokora imiremeri yabachigete eliaba kichikura babachorerete ochiase chi county au nigatebire chitari chingaki cha siasa kolendene chingaki chokurwa bokorari gochia saba na inchi enkwana ya Dr. Ruto nechiko gochera samangana itamaya kubwate yense mone chinseseto chabona botuko kolende aywago chako gochera ne linaki aswa na babwatani ba Kenya kwanza ase ensemeyo ya Bomet.
Kero tutigareta sensemeli ya Bomet nogariwe bunge nene Moses Masika Wetangula nigo bona iraneiria bakenya bonsi ngambi ya mona soko baegena na gochora Dr. Ruto kobo muraibwense asegeka k'emyaka 5 erebosio kolengana na Wetangula nigatebire siasa nechi campaign cy'umwaka weta nigo renge umwaka bweriberera na mangana siasa kolende abakenya bagaka chikura asobonge na komochora Dr. Ruto asobokoreri kutoka pembe nyingi za Kenya mkapiga kura sawasawa, timu yetu ikapata uongozi wa nchi. Sasa ajenda ya rais wetu na sisi zote ni kuunganisha nchi yetu, pale tulipata kura na pale hatukupata kura, tuwe na nchi ambayo imekuja pamoja kujenga na kuinua maisha ya wananchi. Tukiwa hapa Bomet ni kuwarai wananchi, you have some of the best soils in Kenya, reliable rainfall, very hard working people. Ni kuomba tu serikali ya mashinani ya Professor Barchok na serikali ya Nairobi to cooperate and collaborate ili tuinue maisha yenu. Development in Nairobi must match with development in Bomet and elsewhere. Chinga kechi boigo Wetangula nigatebire buna Dr. Ruto chinga kialengo mokonyi bumuraibwense ase amatuka mega etire niganyarete ko baga kworokigwa amangana talinga maya ne serikali ya Jubilee inse buraibwaye oyolengo muraibwense Uhuru Kenyatta kolende bono iga taligocha koira negesiomba kolengana na Wetangula ekiagera tebire Ruto no muntu mwegenete Nyasaye na boige kerenga kiaye no koletera bakenya abokoreri. No room for hatred, you have no room for retribution, you have no room for revenge. You only have room to work for the people of Kenya. And that is as it should be. Kwa hivyo sisi ambao tuko katika rank and file ya uongozi wa nchi, wabunge wetu wa bunge la kitaifa na seneti, we will ensure that your programs, your policies, your legislation takes the shortest time possible to give effect to what we want to do for the country. May we as a country never ever lose a life or destroy property because we are contesting for leadership. And that is what we want Kenya to be. Sote tutachangia. Our president, you have 100% support from us, and we want to make sure that your team succeeds like no other. Nsemo ya bonchoria korwa nsemo ya White House egotoka imeya diani nigo bagendrete kubara sara enene maiga y'umuriro gwateka na gusamba kinyomba cyo bonchoria ase nseme yo kolengana nsemo ya bonchoria bwo banyora sara enene nigo batebire mbabu atikende yonsi abwase basabira serikali ye county enyare ko bagiye kubakonya aso kubagakira kinyomba banyare ko babakogendereria no bonchoria bwabo kolengana nsemo ya baraboni go batebire enyombe mo nigo yabwate tumuriro ekairira echinde ko bwatumuriro boigo chinga kibono ya serikali ya county ya Chigwika nigo yanyora bune chinyinge cyabo cyayire oika koera. Nimeacha kila kitu iko shwari, lakini baada ya kuwa nimefika nyumbani tu mara tunaambiwa kwamba kuna waka moto, na juhudi tumejaribu tukaita wazima moto, lakini unakuta kwamba ile zima moto imekuja, ile maji hata mengi ni yale yamwaika chini bala ile kwa ilikuwa na zima moto. Kwa hivyo ikawa sasa ni juhudi zetu zinambulia patupu. Nimepigiwa simu saa 9 nikaambiwa biashara yangu imeshika moto. Nikakuja lakini hakuna kitu hakuna kitu nimepata moto umewaka, vitu vyote vimechomeka. Tungeomba wakati mwingine disaster kama inapotokea serikali iweze kufika haraka, kwa sababu ukiangalia loss ambayo tumepata ni kubwa sana. Na tungeomba serikali ya county kama ingeweza kutusaidia ili tuweze kurudi tena kwa miguu yetu. Biashara yetu imeungua, stock vitu vimeungua na hata tujui tutaanzia wapi. Sisi ni wanabiashara na hizo biashara ndio tunategemea, ni wazazi
shule ndio hizo zinafunguliwa next week na hata tujui tutafanya nini. Wetania abantu 50 nigo babegetu byaro botukubo gukira lituko lya rero asensemo embakasi ime yo mochio Nairobi abo batogete bagendrete kwegokia ase chinyomba cyo kwegokia chire asensemo ye chinyomba cy'abantu bamenyete. Serikali ya kaunti ya Nairobi Kisii coach kwegokia chirichiagachire ange nemechi y'abantu balingana director igoro yechi license asamangana yebinyugwa roda Otieno nigaene kiriayo nagotebe 50 korwa Chinsemo au imembakasi nigo babe kwa byara na inde nigo baguchogikigwa sikigambero litukolia ankyo wasoerwa na mamocho au We've arrested quite a number of people who are going to be arraigned in court on Monday to face various charges according to the offenses that they've been arrested for. So we want to urge bar owners, people who operate bar businesses, to make sure that they operate within the law. Amache nigagendrete ko bumuchando asensemo ya Kilifi egento keirero mo governor bwe county yo Gideon Mungaro kubwaterana nababwatani au korwa sector ya mache na gochakyo morobelyo oisene shilingi milioni 500 bunenchere ya moyo kororobelia abamenyi benseme yo konyora mache ase obororo okwana chinga kicho koligerelia omorobelyo yo korwa se company au ejo chanchire kubwaterana na serikali ya county ya Kilifi nigaenekeire abamenyi korwe county yo buno mo governor na chikoenekia buna obokoreri korwe gwaborobia asensemeyo. It was near the sea, and then they pump water, they desalinate and get fresh water, and these are 3 million liter water tank. So basically at the moment they don't use that much water for the people they are supplying around, but they can go higher. So we are just looking at the possibilities on how we can partner as a county in future. We are still doing our checks with the people who are operating the machine. Then our engineer will come in and see how much, to see if we get value, and we can also partner to bring water to especially the people who are living closer here. Mwanchu muligerelia ayunga tiaria ugocho kanyora senchira yuwekeranu chikoraga ensa eyemo yabono botuko amana yanda mange asenchira yuwekeranu kolende ninganigo kuinyolianga chitaliki chabalemi kwelikia asokonyoro buoyo nigo chasukiwe bosio goika chitaliki 19 cy'umutinyoyo inyora rero chitaliki 15 na lirialengelio moelio abalemi bonsi kwelikia asogo chakonyora amoya yokolende ngana no roboti korwa somo DCC o Kisii Central Wilberforce Kilonzo nigaene kire ba mentra matukayo egera bali mibonsi banyare ko ba kwelikia igo bano mwancho muligerelia onyatolelikia no bwate goika chitaliki 19 cy'umutenyo yo mutangani omwaka oyo wechiri 2023 abo nongo ikero moelio bwa mangana maya Chinsa Ikomi kolende ngakerembia mono Virginia Nyaps asokoligerelia mangana maya ndege na korolire Simon Maniani asante koralia nabonchali asokogenda ko bayime yomorobelyo bwa mangana maya Chinsa Ikomi na bali mwensi mwerechinga kichaino koligerelia to wakangambia mono kegima ndararu ase studio morobelyo gochigoso asembewa igekege kekerebosio no morobelyo bwemisa Jumapili oyo minto Joseph Makokoti nagendete kuyaregania sensemo yende chinga kiali nabageni bae tayare baikire ase studio mwalimu tazama no mongina Rael korwa sensemo ya St. Lawrence Kiongongi nigo baikire ase studio bari tayare guchokoletera matera maya no bosemia nga ninki bagokora ase enseme yugo bana tobese gosuka ekiagera Makogoti abwatege kabwe kenene kigima kwene kianga kwanyoriro morobole bwemisa Jumapili ase nchira yobwikiranu kigima gwakangambia mono mwensi bano mwabwatirie Amayia Chinsa Ikomi olio tobaterana komo korwa sensemo yebimanyerero nigakoro kwa Joshua Auta olioneke kwa nyoriro gwetera senchira yemitandao nigakoro kwa Abigail Nyancha Manainche nigonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita.